Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pagkaway kaminsim kalong kabakordor. Hadin wagawi ke affidavit ke wad penbana pajba hakilat pathai khubor hajrong ipen kala pertuj wei kur uwi ukhenro wachong wasa hamaulen rai East Khas Hills District depor bahai hakiran san social media i wadawan ra le ipla yaki wabon ki wayo yeni dei wabo yukli le yaki waya khmat ke kur talang nei baha wana i pertuj Rahul Kumar depen kala cha upendap lang talang. Kam tene liang ke kur talang central body hapo iya akhmat u presiden u borsing talang uskatri usuwan ki talang de lang ki wi ki khot hadin itu benia yong ki yetre yong uni kamju ki wah yung asem ni kesengi de chong ya lang smat ki yo bichar ya ki kot kisla uni ukhenro hajru bi em lang ka bay wa ki wah yung asem yong o. Hajrong ini ke kur talang da penche go wa isakhiat hi wa uni ukhenro to wa na ke kur talang wa i pertuj wa sakhiat yong ole to open dap lang talang kat kam ka birth certificate wa de yo una Shillong Municipal Board nei bah yo o da kha Hanasaret Hospital Shillong ka baptist certificate yong ole na ka balang ka thaleng kam jo ki kot kisla na ka chnong maulon rei tang wadu nei da wa mi bakala ha wa adhar yong o dei pertuj Rahul Kumar. Kakur talang penci harok ko wa ichnong tri yong ki to na mukro West Giant Hills District wa dei wa ya ka bay pun poi ki chachelong wa chong chnong ki hamaulen rei hei wa ka bay yong o ka simti Mary talang da yo kurim da khargo wa pertuj ulet ki muhato wa man le upa yong ni ukhenro kakur penrap harok ko wa ka pediang hi ko ya ki wato ki kur tenre tang wa ya ki wa kam hi e khlem ipen sakhian mye ko opediang nei liang uni ukhenro de lang ka bay yong o ka simti Mary le da penche ki wa ile affidavit to du yo pen kala yei pertuj wa ikur wa bakala hau adhar chai pertuj wa ikur tenre u pendap lang talang kam wa man hawro ki kot kisla khana ki wa yaw adhar wa bakala da ya pha chon da upa yong o hi ulit ke mo hato he por wa ya ke yaw ni khon cha chnong u chpo da khar he por badang khandes ne mirta wa ha ka tai ga por mem le upen tip u cha ka kurimu ka simti Mary wa ya le adhar Kerteng jonga pendap lang talang padi me jonga kerteng isimti Mary talang pasyong asa ha kamalun re ki snong tengah kwa ba pen syai sepi ki padba ba hagini ki singi balap don ka kot bapa po social media te bang dei ra ka jing sya ka tu bang nga bakwa man pen syai psia banga skwa man pen kala ya ka adhar jonga ba namar menshua por banganang don khandai snam karta ipa yang ialam sedekar pat ha ka jing danglong khna ngam chep e era bai pensna ha ka kerteng Rahul Kumar tementang kwa ban penkela no syaka kerteng tenrai la di pendap lang talang ta hapok ka birth certificate ru ka kerteng jong u udai pendap lang jai talang nang ta hapok ka baptisma certificate ru ka kerteng jong u pendap lang jai talang nang ta ki kot kisla ru barok khoi ki biang lot kum ta hi ka kerteng jong u pendap lang jai talang nang ta ditang kata ka adhar namar ba uyalam ukpa sisnong jong u pension ukpa jong u sita sisnong jong u kata ngam don jeng tip tengah kwa ban kelatang ya kata mo bangan yo sakacai la jong ka kenca la jong namar ba udai khun jonga u kerteng pendap lang jai talang ini kuat datuk tri batapai kot kisla le nadu babat sa bikir nadu ga baptisma gila man disami wat original tu yang to pendap talang jadi tedau man wan kali tri kate kebai pun yang ki to na chinong mukro na West Hill wat kam ju le ya kebai pun yang ki cita cha sulong sa chong chinong di hamal re ada chong chinong hamal re kemudian ketika kon yang ki dia kudim no ko udakha kapan dia kudim udakha
Orang kata kita Katolik Katolik ke khai ki Katolik hadu ke baik pun yang ki hadu ke kon kamju la hadu kon yang ki la jaban baptisma itu hadu baptis pendak talang ni hadu kamju la man wa kebat sedikit la toga ko talang jadi ni por wa ông baik orang ke Islam man hiki yang talang henrai kerja Beklah tu, mana dah kondis nem, ya apa ustazah, senang apa sebihar, dan itu, kemudian hewan idul, lupa oleh start ini, kam tri, kita ini idul tak ada har, terpekelap, apa. Jadi bahawa orang ke Islam, wan biang sini saya senang sampai kalaya, sini saya selong sama lori, kuat nak kipen kelai tak ada har, wan kelai tak ada har, iyo hekan juga. Ke media, wa ong di wa, uni untuk jai talang, ukur, nada kah keman periang jai talang. Setelah iban itu kam gani, aku buat isiasi ini yang kam kekur i neges ni, citarik benau para ajar hamdu i dalam ketik, ya gani kama jengelang yang ikam eksekutif, ke ya penbaik, ya jeng berkelah. Jadi kam orang ni, wa cek ikut Islam, nanti ke baptisan kit, nanti ke baptisma, kamju lah cembi, wah, dok man ke kutalang ordinali, ke cinong teriak itu orang mukro, kamju lah dapat iga sarikit, wah orang bak cinong yang mau remo, wah dok iga kutalang, semut man, memang beklar, nanti beklar tang kita kada hari, boleh beklar apa istadi behar, dok kita wah pun baik, ini periang ni, wah uning kena tok hi manu nak tenri yang kota lang yang ihi dekai nama kau tenri de song sinong ni dah dah khai ki aman rei te ini i dari yang i kau penci supaya ba wah man kenim tok bakla len de imam pediang ni jadi tadi di jai baru len de di jai tuam tok jai benar ke sing i len ni ban jai si benar le i jing sekian imam pediang ni lem tok ke kur tenri yang ihi we tok i kur telang do ini keniman kami benci do satu lang yorok wah man ini pendap lang talang do i or jenal talang do ini ya kudan ni kan